kuamua ni nani atamuka, ni nani atafariki. Hivi najiuliza, Mungu angemomba mwanadamu shauri ya kuamua ni nani atashushwa, ni nani atainuka. Sisi wengine tungekuwa wapi? Ama tena tungesema nini? Sisi wengine tungekuwa wapi? Ama tena tungesema nini? Afadhali Mungu si mwanadamu, sitaogopa. afadhali si Asumani, Afadhali Mungu si Asumani, sitaogopa. Mungu hana mshauri. Afadhali Mungu anamshauri, sitaogopa. Iyo ni wetu sote. Afadhali Mungu ni wetu sote, sitaogopa. Kama mwanadamu ndiye anayebana uzima, sisi wengine tusingeishi tena. Kama mwanadamu ndiye anainua maskini, sisi wengine tusingeishi